تاجیکستانی آزاد و صاحب اختیار. دوست باشید، اتفاق باشید، شکرانه همین دولت کنید، شکرانه همین سرزمین کنید، شکرانه کنید که چنین وطن عزیز و محبوب دارید. ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ. нашри муфассали барномаи иттилоотии ахборро мустақиман аз телевизиони тоҷикистон манзуратон мегардонем. имрӯз президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба муносибати 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ва бо истифода аз ҳуқуқи конститутсионии худ лоиҳаи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи афро ба маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон пешниҳод карданд ва баъд аз қабули қонун ба он имзо гузоштанд. қабули қонун дар бораи аф ифодаи сиёсати инсондӯстонаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон буда ба шахсоне ки даст ба ҷиноят задаанд имкон медиҳад ки ислоҳ шаванд, ба назди наздикону пайвандҳои худ баргашта ба кору фаъолияти созанда машғул шаванд. қонуни аф ба 18038 маҳкумшуда татбиқ мегардад. аз ҷумла аз ҷойҳои маҳрумӣ аз озодӣ, аз муассисаҳои сукунатӣ ва ҷазоҳои дигари ба маҳрумӣ аз озодӣ алоқаманд набуда 11305 нафар озод мешавад. муҳлати адогардидаи ҷазои 6733 нафар кам карда мешавад. қонун нисбат ба занон ва ноболиғон имтиёзҳои бештарро пешбинӣ мекунад. аз 507 нафар занон ки адои ҷазо менамоянд, 248 нафар аз адои боқимондаи ҷазо озод мегарданд ва нисбат ба 259 нафар муҳлати адои ҷазо кам карда мешавад. аз 134 нафар ноболиғе ки адои ҷазо менамоянд, 99 нафар аз адои боқимондаи ҷазо озод гардиданд, нисбат ба 35 нафар муҳлати боқимондаи адои ҷазо кам карда мешавад. қонун дар бораи аф инчунин нисбат ба шахсоне ки парвандаи онҳо дар пешбурди мақомоти суддӣ таҳқиқ ва тафтиш қарор дорад татбиқ мегардад. қонун мақомоти дахлдорро вазифадор менамояд ки иҷрои онҳоро дар давоми 2 моҳ таъмин карда ба президенти ҷумҳурии тоҷикистон ҳисобот пешниҳод намоянд. қонун дар бораи аф мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва дигар мақомоти давлатиро муваззаф месозад ки барои ба кор таъмин намудани шахсони аз муассисаҳои иҷрои ҷазо озодшуда ба таҳсил, фаро гирифтани ноболиғон, ба қайдгирӣ ва ба ҳисобгирии ягонаи шахсони номбурда чораҷӯӣ намоянд. қонун дар матбуот нашр карда мешавад. имрӯз президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон зимни суҳбати телефонӣ ҳисоботи раиси вилояти хатлон давлаталӣ саидро доир ба рафти ҷамъоварии ҳосили ғалладона ва меваю сабзавот шунида, оид ба суръат бахшидан ба кишти такрорӣ ва пурсамар истифода бурдани заминҳои корамиёбӣ супоришҳои мушаххас доданд. ҳисоботи раиси вилояти хатлон ҳамчунин доир ба мустаҳкамкунии соилҳои дарёи Панҷ дар робита ба баланд шудани ҳарорати ҳаво ва сатҳи оби дарё шунида шуд. зимнан оид ба тезонидани раванди соҳил мустаҳкамкунӣ ва назорати сатҳи оби дарё ба роҳбарияти вилоят супоришҳои муайян дода шуд. доир ба ҳамин мавзӯъҳо ҳамчунин ҳисоботи телефонии раисони ноҳияҳои ҳамадонӣ, фархор ва Панҷ шунида шуда, ба онҳо низ доир ба ҷамъоварии саривақтии маҳсулот
маҳсулоти кишоварзӣ ва самарабахш ба роҳ мондани корҳои соҳил мустаҳкамкунӣ дар маҷрои дарёи Панҷ супоришҳо дода шуд. илова бар ин роҳбарияти кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ ва агентии обёрӣ ва беҳдошти замин низ вазифадор шуданд ки дар ноҳияҳои Панҷ, Фархор ва ҳамадонии вилояти Хатлон вазъи баландшавии сатҳи оби дарёи Панҷ ва корҳои соҳил мустаҳкамкуниро таҳти назорати бевосита гирифта дар якҷоягӣ бо мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ тадбирҳои саривақтӣ амалӣ намоянд. имрӯз дар шаҳри душанбе таҳти раёсати раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ ҷаласаи навбатии шӯрои маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон давлати ҳафтум баргузор гардид. тибқи рӯзнома дар ҷаласа 47 масъала баррасӣ гардид. аъзои шӯрои маҷлиси миллӣ бо тартиби муқаррар гардида қонуни конститутсионии ҷумҳурии тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қонуни конститутсионии ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи судҳои ҷумҳурии тоҷикистон, қонуни конститутсионии ҷумҳурии тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйир ба қонуни конститутсионии ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, қонунҳои ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи таҳсилоти ибтидоии касбӣ, дар бораи таъмини ҳуқуқ ва ҳифзи иҷтимоии шахсони маъюбият дошта ки дар шакли мукаммал қабул гардидаанд. ҳамчунин як қатор қонунҳои ҷумҳурии тоҷикистонро дар бораи ворид намудани тағйиру иловаҳо ба кодексҳои ҷиноятӣ, мурофиавии ҷиноятӣ, меҳнат, тандурустӣ ва андози ҷумҳурии тоҷикистон мавриди баррасӣ қарор доданд. дар идомаи ҷаласа аъзои шӯро инчунин 30 қонуни дигарро вобаста ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қонунҳои ҷумҳурии тоҷикистон муҳокима карданд. тибқи рӯзнома якчанд масъала оид ба пешниҳодҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи қатъ намудани ваколат ва интихоб намудани судяҳои суди конститутсионӣ, бозхонд намудани судяи суди олӣ, бозхонд ва интихоб намудани судяҳои суди олии иқтисодӣ мавриди баррасии аъзои шӯро қарор гирифтанд. имрӯз дар шаҳри душанбе таҳти раёсати раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ иҷлосияи шашуми маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон даъвати ҳафтум баргузор гардид. нахуст аъзои маҷлиси миллӣ қарорҳои дахлдорро оид ба тасдиқи тартиби кор, интихоби котибот ва рӯзномаи иҷлосия иборат аз 46 масъала қабул намуданд. зимни муҳокимаи масъалаҳои рӯзнома раисони кумитаҳои маҷлиси миллӣ оид ба таъмини асосҳои конститутсионӣ, ҳуқуқу озодиҳои инсон, шаҳрванд ва қонуният, оид ба масъалаҳои аграрӣ, шуғли аҳолӣ ва экология, оид ба масъалаҳои иҷтимоӣ, ҳифзи сиҳатӣ, илм, маориф, фарҳанг ва сиёсати ҷавонону занон, оид ба иқтисодиёт ва коммуникатсия ва оид ба ҳамоҳангсозии фаъолияти маҷлиси миллӣ бо маҷлиси намояндагон, ҳокимияти иҷроия, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, воситаҳои ахбори омма ва робитаҳои байнипарламентӣ хулосаҳои кумитаҳои соҳавиро нисбат ба қонунҳои баррасишаванда иброз доштанд. тибқи рӯзнома аъзои маҷлиси миллӣ қонуни конститутсионии ҷумҳурии тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қонуни конститутсионии ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи судҳои ҷумҳурии тоҷикистон, қонуни конститутсионии ҷумҳурии тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйир ба қонуни конститутсионии ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, қонунҳои дар шакли мукаммал қабулгардидаи ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи таҳсилоти ибтидоии касбӣ ва дар бораи таъмини ҳуқуқ ва ҳифзи иҷтимоии шахсони маъюбиятдошта, инчунин як қатор қонунҳои ҷумҳурии тоҷикистонро дар бораи ворид намудани тағйиру иловаҳо ба кодексҳои ҷиноятӣ, мурофиавии ҷиноятӣ, меҳнат, тандурустӣ ва андози ҷумҳурии тоҷикистонро баррасӣ ва ҷонибдорӣ намуданд. дар идома пас аз муҳокимаи ҳамаҷонибаи аъзои маҷлиси миллӣ қонунҳои ҷумҳурии тоҷикистон оид ба ворид намудани илова ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи силоҳ, оид ба ворид намудани илова ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи рӯзҳои ид, оид ба ворид намудани тағйиру илова
ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи назорати содирот, оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ба қайдгирии давлатии дактилоскопӣ, оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи сирри давлатӣ, оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи низоми иҷозатдиҳӣ, оид ба ворид намудани тағйиру илова ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи вазъи ҳуқуқии шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони бешаҳрванд дар ҷумҳурии тоҷикистон, оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ҳифзи аҳолӣ ва ҳудуд аз ҳолатҳои фавқулодаи дорои хусусияти табиӣ ва техногенӣ, оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи шикор ва хоҷагии шикор, оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи минтақаҳои кӯҳии ҷумҳурии тоҷикистон, оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи маърифати экологии аҳолӣ, оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи маориф, оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи фармоиши иҷтимоии давлатӣ, оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи фаъолияти илмӣ ва сиёсати давлатӣ оид ба илму техника, оид ба ворид намудани тағйирот ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи нафақаҳои суғуртавӣ ва давлатӣ, оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи хизматрасонии иҷтимоӣ, оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи бехатарии маҳсулоти хӯрокворӣ, оид ба ворид намудани иловаҳо ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи захираи моддии давлатӣ, оид ба ворид намудани иловаҳо ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи муомилот бо партоҳои радиоактивӣ, оид ба ворид намудани илова ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ба меъёрдарории техникӣ, оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи хазинадорӣ, оид ба ворид намудани тағйирот ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи истифодаи энергияи атомӣ, оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи бехатарии саноатии объектҳои истеҳсолии хатарнок, оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи савдо ва хизматрасонии маишӣ, оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи дигар пардохтҳои ҳатмӣ ба буҷет, оид ба ворид намудани тағйирот ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи бехатарии радиатсионӣ, оид ба ворид намудани илова ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи санҷиши фаъолияти субъектҳои хоҷагидор, оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот, оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ҳуҷҷати электронӣ ва имзои электронӣ ҷонибдорӣ ёфтанд. дар асоси пешниҳодҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон бо қарорҳои дахлдори маҷлиси миллӣ, ваколати судяи суди конститутсионии ҷумҳурии тоҷикистон ҷамшедзода ҷамшед назаршоҳ бинобар вафоташ қатъ ва қодирзода ҷурабек шариф судяи суди конститутсионии ҷумҳурии тоҷикистон интихоб карда шуд. ҳамчунин бо қарорҳои маҷлиси миллӣ бобохонзода асомиддин бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи судяи суди олии ҷумҳурии тоҷикистон ва аминзода сайдабону рустам бо сабаби расидан ба синни ниҳоӣ дар вазифаи судя будан аз вазифаи судяи суди олии иқтисодии ҷумҳурии тоҷикистон бозхонд гардида, саъдуллозода саидо талбак судяи суди олии иқтисодии ҷумҳурии тоҷикистон интихоб карда шуд. бо ҳамин иҷлосияи шашуми маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон даъвати ҳафтум ба кори худ анҷом бахшид. имрӯз таҳти раёсати раиси маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон Файзалӣ Идизода ҷаласаи навбатии иҷлосияи дуюми маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон даъвати ҳафтум баргузор гардид. дар иҷлосия лоиҳаи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи аф мавриди баррасӣ қарор гирифта, қарори дахлдор қабул карда шуд.
идомаи ахбор. имрӯзҳо дар ноҳияи вахш маъракаи ҷамъоварии ҳосили зироати кишоварзӣ бахусус ғалладонагиҳо ва пиёз бо суръати баланд идома дорад. ба назари мутахассисон натиҷаи заҳмати шабонарӯзии деҳқонон ва истифодаи самараноки замин на танҳо фаровонии маҳсулоти кишоварзиро таъмин мекунад, балки дар таҳкими амнияти озуқавории кишвар низ нақши муҳим мегузорад. идомаи мавзӯъ дар гузориши ҳамкоронамон. این میدان‌های وسیع تیلارنگ غلازار نتیجه زحمت یکساله کشاورزان ناحیه وخش میباشد که امروزها جمع‌آوری حاصل آن با مرام ادامه دارد. در برابر تطبیق سیاست اگراری دولت و استفاده ثمرناک هر قطعه زمین، دهقانان ناحیه امسال نیز با گرفتن حاصل دلخواه نائل گردیده در تامین امنیت آذوقه‌واری کشور سهم ارزنده خود را می‌گذارند. عین زمان در زمین‌های حدود جماعت دهات مشعل ناحیه معرکه جمع‌آوری حاصل غله‌دانگی‌ها، گندم و جو با سرعت ادامه داشته، کشاورزان با استفاده از تکنیک‌های معاصر و کمباین‌های غله‌درو حاصل پخته رسیده را از زمین‌های آبی و للمی جمع‌آوری می‌نمایند. در خواجگی‌های دهقانی للمی جمع‌آوری گندم را سر کردیم. الکی 118 گکتار جمع‌آوری کرده، این حوزه 54 گکتار گندم کردگی زمین‌های للمی میباشد. تکنیکایی که گندم دروگ هست همش آماده هستند. با گفته مسئولین نتیجه به دست آمده از آن شهادت می‌دهد که کشاورزان توانستند با استفاده درست زمین و رعایت قاعده‌های اگرتکنیکی امسال نیز با گرفتن حاصل خوب دست یابند. هدف اساسی تطبیق دستور و سفارش‌های حکومت جمهوری تاجیکستان در محل استفاده مقصدناک زمین‌های کشاورزی، افزایش استحصال محصولات وطنی، تأمین بازار و تحکیم امنیت آذوقه‌واری مملکت میباشد. در برابر جمع‌آوری حاصل غله‌دانگی‌ها، کاه و پایه آن نیز توسط تکنیک‌های مخصوص تایبندی شده برای تأمین چاروا با ذخیره خوراک در فصل زمستان آماده کرده می‌شود. در میدان زیاد از 2000 گکتار گندم کشیده است. از این 1200 گکتارش را در زمین‌های للمی کش کرده شده است. گندم و جو للمی پر را جمع‌آوری شده ایستاده است و که من پرس شده برای زمستان گذاری چاروا ذخیره شده ایستاده است. غیر از این از علف‌های یک ساله و علف‌های 24 ساله نیز ذخیره خوراک چاروا ادامه دارد، چون که در ناحیه زیاد از 241,000 مول میده شاخدار، زیاد از 50,000 مول کلان شاخدار برای نگهبانی و پرورش قرار دارد. طور مشاهده گردید امسال کشاورزان جماعت دهات مشعل ناحیه وخش از پرورش پیاز نیز حاصل بلند به دست آوردند. در مقدار 1 گکتار 20 سوتیق همین سال همین پیازی که در دست من استفاده است همین رو من کوریدم. حسابی که حاصل خوب 500-600 سانتی متر شده است. میخواهیم با 1 گکتار دیگه سال دیگه زیادتر کنیم کشته. کشاورزان ناحیه وخش با زحمت صادقانه و استفاده ثمرناک زمین برای فراوانی دسترخوان مردم، تامین بازار با محصولات خوشصفت و رشد اقتصادیات کشور سهمی نظررس میگذارند. در ناحیه 15701 گکتار زمین کارم آبی موجود است. پر را کشت گردیده، علاقه از کشت اساسی خالی شده زمین ها کشت تکراری ادامه دارد. ما در بخش‌های جمعیتی زیاده از 3200 گکتار نقشه داریم. تا امروز زیاده از 800 گکتار علاقه کشت جوارمکه برای دان، جوارمکه برای خوراک سبز، سبزوات، شالی کشت کردیم. روزهای نزدیک پر زمین ها از کشت اساسی خالی شدن، پس در این زمین ها کشت میگذارانیم. در برابر جمع‌آوری حاصل رسیده محصولات گوناگون کشاورزی در میدان‌های آزاد، کشت تکراری زراعت را به راه میمانند. همزمان نشأونمای دیگر زراعت پرورش شونده از جمله پخته در میدان‌های ناحیه خوب ارزیابی شده، دهقانان به گرفتن حاصل فراوان آن امید دارند. کشاورزان ناحیه جیهون حاصل پالیزی‌ها را وارد بازارهای استعمالی می‌نمایند. این از آن درک می‌دهد که اقلیم منطقه بهره کشت و پرورش زراعت و سبزوات مساعد بوده، خواجگیداران در تأمین امنیت غذایی کشور حصه مناسب می‌گذارند.
اینجا بازار موسمی ناحیه جیهون است که مسئول با فرا رسیدن موسم جمع‌آوری حاصل به خصوص پولزی‌ها این نقطه پر از حاصل می‌گردد و به طور شبانه روزی خریداران از گوشه‌های گوناگون کشور به این منطقه آمده محصولات تر و تازه را خریداری و پیشنهاد بازارهای گوناگون می‌گردانند. تأسیس و فعالیت بازار موسمی در ناحیه جیهون به تلف نیافتن محصولات کشاورزان و خودجگیداران مساعدت کرده است. چون این فراوانی در این فروشگاه همان نتیجه اهل برزگری ناحیه است که با مهنت پرثمر و رعایت درست اگروتکنیکای کشت و پرورش استحصال کرده شدند. طبق اطلاع اصلا در این نقطه محصولات پولزی به فروش برآورده می شود و همه روزه خریداران از تمام گوشه و کنار مملکت نتیجه دسترنج خودجگیداران را خریداری نموده پیشنهاد ساکنان می گردانند. طبق دورنامه 1550 گکتار کشتی پولزی گذرانده شده است. طبق نقشه اجرا شده امروز 1620 گکتار رو در بر میگیرد. صادرات از ناحیه خوب است. امروز از کشور بیرون هم هست و ولایت سوخت هست، مختار کوهستانی بدخشان، منطقه کلاب صادرات هست. مردمی که از بیرون از ناحیه میان برای خریداری نمونه پولزی ناحیه جیهون هم خوشحال، هم خرسند، هم راضی هستند که پولزی که امروز در ناحیه جیهون خریداری نموده با ناحیه خود برای فروش و برای پیشنهاد مردم خود برند. مسئولین بازار موسمی جمعیت دارای مسئولیت محدود ربانی ب در ناحیه جیهون برابر به فعالیت آغاز بخشیدن بهر صاحبکاران شرایط مساعد را فراهم آوردند. این نقلیات های پربار همه روزه بعد از نصف روزی حاصل پخته رسیده را وارد این بازار نموده صاحبکاران با نرخ‌های دسترس خریداری می‌نمایند. بازار برای دهقانان خیلی آسانی آورده است. پیش همه یعنی دهقانان ناحیه جیهون زحمت کشیده خود را به شهر دوشنبه و دیگر منطقه های جمهوری برده برآوردند. حاضر باشد با آسانی به همین بازار آورده و نرخ‌های دسترس با سودا می‌برند. با گفته خودجگیداران باد و هوای امساله بهر کشت و پرورش و گرفتن حاصل دلخواه بسیار مساعد آمده اهل زحمت از هر یک گکتار محصولات فراوان می‌بردارند. همین مسئولیت بلند استفاده بر زمین از جانب ساکنان زحمت پیشه ناحیه جیهون است که یک قسمت بازارهای استعمالی مملکت با انواع خوشصفت کشاورزی تأمین می‌گردد. در مساحت 3 گکتار خودجگی دهقانی داریم. امسال همه‌اش را کشتی تربوز و هندله کردیم. شکر خدا که امسال کشت‌ها خوب شد و ما هم به بازارها برآورده فروخته ایستادیم. در همین شب و روز کشاورزان ناحیه هدف به آن روانه نموده ایستادند که حاصل در صحرا بوده تلف نیابد و در میدان‌های کورم خالی گشته کشت تکراری دیگر زراعت و سبزیجات را به راه مانند. یعنی این همه تلاش به خاطر تامین پورای اهالی با محصولات گوناگون کشاورزی روانه کرده می شود. شاهزاده سمندر، موسی نور محمد، ناحیه جیهون، اخبار. امروزها در хоҷагиҳои кишоварзӣ вилояти суғд иҷрои корҳои саҳроӣ ба монанди дарави ғалла бо маром ҷараён дорад. аз ҷумла дар аксари шаҳру ноҳияҳои кишоварзии вилоят ҷамъоварии ҳосили ғалла бо истифода аз техникаҳои ҳозиразамон амалӣ мешавад. то имрӯз дар вилоят ҳосили бештар аз 10 000 гектар ғаллазор ҷамъоварӣ карда шудааст. аз рафти ҷамъоварии ғалла абдуваҳоби абдусаттор гузориш медиҳад. бештар аз 10 рӯз мешавад ки дар аксар шаҳру ноҳияҳои кишоварзии вилояти суғд ҷамъоварии ғалла бо маром идома дорад. айни ҳол дар ҷамъоварии ғалла кишоварзони шаҳру ноҳияҳои ҷаббор расулов, зафаробод, мастшоҳ, қонибодон, бобоҷон ғафуров, деваштич, спитамен ва ашт пешсаф буда аз тарафи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти суғд ситоди махсус ташкил карда шудааст ки дар заминаи он олимону мутахассисони соҳаи кишоварзӣ ба деҳқонон барои беталаф ва саривақт ҷамъоварӣ намудани маҳсули заҳматашон кӯмак мерасонанд. хоҷагидорони вилоят дар як рӯз қариб 800 гектар ғаллазорро дарав ва коҳи онро тойбандӣ намуда ҳамчун хӯроки чорво барои давраи зимистон захира менамоянд. бино ба таъкиди мутахассисон имсол ҳосилнокии гандум хуб буда дар хоҷагиҳое ки тирамоҳи соли гузашта тухмии гурӯҳи элита кишт карда буданд ҳосилнокӣ аз ҳар гектар замини обӣ ба ҳисоби миёна 50 сентнерро ташкил медиҳад. ما باید کوشش حرکت کنیم که در مهلتی خیلی کوتاه این حاصل را جمع آوری نماییم. زیرا چند قدری که اگر مهلتی دریای غله زیاد شد اگر همان قدر تلفات زیاد میشد. برای سری وقت جمع آوری نمودنی غله دانگی های خوشدار در ولایت امروز ها 351 عدد
комбайнҳои ғалладара омода гардидааст. шароити обу ҳавои имсола барои ғаллапарварӣ хеле мусоид буд. зиёда аз 80-60 центнер аз ҳар як гектар гирифтани ғалла имконоти мо ҳаст. барои иҷрои саривақтии корҳои марбут ба ғуничини ҳосил деҳқонон асосан аз комбайнҳои ғалладара ва техникаю таҷҳизоти тойбандӣ васеъ истифода мебаранд. як қисми техникаю механизмро корхонаи воҳиди давлатии ҷумҳуриявии тоҷик агролизинг тариқи амалиёти иҷораи молиявӣ ба хоҷагидорони вилоят дастрас намудааст. корхонаи мазкур аз соли 2017 инҷониб ба кишоварзони шаҳру ноҳияҳои вилояти суғд 11 комбайни ғалладарави замонавӣ ки истеҳсоли русия ва олмон аст дастрас намуд ва имрӯзҳо ҷамъоварии ҳосил тариқи он сурат мегирад. ба таъкиди мутахассисони соҳа бартарии комбайнҳои нав дар он аст ки ҳосил дар муҳлати кӯтоҳ беталаф ва бо харҷи кам ҷамъоварӣ карда шавад. ҳамзамон барои хоҷагиҳои кишоварзии 64 адад таҷҳизоти ҳозиразамони тойбандии RCA 86 ва 98 ки истеҳсоли ҷумҳурии исломии Эрон аст дастрас карда шудааст. агар комбайни ғалладара нав бошад, муосир бошад, талаби ғалла хеле кам мешавад. дар вилоят ин хел комбайнҳо хеле зиёд васеъ истифода буда барои кам кардани талаби ғалла ҳангоми ҷамъоварӣ чораҳои мушаххас андешта шавад. имрӯзҳо азму талоши хоҷагидорони вилояти суғд ба он равона шудааст ки ҳосили гандум ва ҷав саривақт ва беталаф ҷамъоварӣ карда шавад ва ҷиҳати таъмини амнияти озуқаворӣ дар заминҳои холӣ шуда кишти такрории зироатро вусъат бахшанд. бо мақсади сазовор истиқбол гирифтани ҷашни таърихии 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар ноҳияи шаҳри нав бо иқдоми соҳибкорон маркази бокс ва варзишгоҳи замонавӣ ба истифода дода шуд ки барои ҷалби ҷавонону наврасон ба варзиш мусоидат менамояд. мавзӯъро ҳамкорони мо шарҳ медиҳанд. бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар ҷамоати шаҳраки мирзо турсунзодаи ноҳияи шаҳри нав маркази рушди бокс ва майдони варзишӣ мавриди истифода қарор дода шуд. маркази рушди бокс мутобиқ ба талаботи байналмилалӣ бунёд гардида он аз толори тамрин, ҳуҷраҳои корӣ, либоспӯшӣ, ҳаммом ва ҷойи машқ барои обутоби бадан иборат мебошад ки барои омода намудани варзишгарони болаю қад ва фароҳам овардани шароити мусоиди машқу тамрин мусоидат мекунад. майдони варзишии футбол барои 2000 ҷойи нишаст бо тарҳи муосир сохта шуда он аз ҳуҷраҳои либоспӯшӣ, ҳуҷраҳои шустушӯй ва утоқҳои омӯзишӣ иборат мебошад. иншоот комплексӣ буда аз майдончаи хурди варзишии болопӯшида барои футбол, майдончаи замонавӣ барои бозии кӯдакон иборат буда гулгашти замонавӣ барои истироҳату фароғати варзишгарону сокинони маҳал ва ҳавзи зебову гуворои назди он иншоотро зеботар гардонидааст. иншоот ҳамчун як маркази муҳими варзишӣ барои баргузории мусобиқаҳо, машғулиятҳои таълимӣ ва омодасозии футболбозони ҷавону наврас хизмат хоҳад намуд. бояд зикр намуд ки иншооти мазкур бо иқдоми соҳибкорон ва дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи шаҳри нав дар доираи ҷашни пурифтихори миллӣ 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди истифода қарор дода шуд. дар доираи ин чорабинии муҳим дар ноҳияи шаҳри нав корҳои созандагиву бунёдкорӣ бо маром идома дорад. гузориши Дилшод Раҳмонзода ва Садриддин Иброҳимзода аз ноҳияи шаҳри нав барои барномаи иттилоотии ахбор. аз ҷониби кормандони шӯъбаи кофтукови ҷиноятии раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе як гурӯҳи муташаккили ҷиноятӣ ки бо ташкили корхона ва истеҳсол ва фурӯши дорувориҳои гуногуни қалбакӣ ва пастсифат машғул буданд муайян ва дастгир карда шуданд. тафсилоти бештар дар гузориши навбатӣ. аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади рушди соҳибкории хусусӣ махсусан дар самти тараққии соҳаи фармасевтӣ ва истеҳсоли дорувориҳои ватанӣ соҳибкорон пайваста дастгирӣ ёфта шароитҳои зарурӣ фароҳам оварда шуданд. истеҳсоли доруворӣ танҳо бо риояи қатъии талаботи санитарӣ, стандартҳои байналмилалии сифат ва дар асоси иҷозатномаи дахлдор бояд амалӣ карда шаванд, зеро ҳама гуна бемасъулиятӣ дар ин самт метавонад ба саломатӣ ва ҳаёти шаҳрвандон хатари ҷиддӣ эҷод намояд.
متاسفانه باعث نگرانی است که بعضی از بنام صاحبکاران با هدفهای جنایتی و با مقصد به دست آوردن منفعت مالیوی به استحصال داروری‌های گوناگون مشغول می‌شوند. از جمله در اساس اخبارات اپراتیوی کارمندان شعبه کوفتکوی جنایتی ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه در حدود ناحیه شامنصور محله چیلمهراب کارخانه غیرقانونی استحصال داروری را آشکار نمودند. همچون گمانبر راهبر گروه متشکل جنایتی شهروند ددجانوف آتابک سال تولدش 1983 ساکن ناحیه شامنصور محله یکم می دستگیر کرده شد. در رفت تفتیشات پیشکی معین گردید که نامبرده قبلا طبق طلبات ماده های 247 قلابی 294 فریب استعمال کنندگان 340 ساختکاری و 338 خودسرانه اشغال نمودن قطعه زمینی کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان صادر شده است. در ادامه کارکردهای اپراتیوی همزمان دیگر هممسلکان نامبرده شهروندان جبارов عبدالرحیم، خلیفه پیرو و بابایف دلیر نیز دستگیر کرده شدند. ضمن تفتیشات پیشکی معین کرده شد که نامبردگان با مقصد به دست آوردن فایده کلان مالیوی به استحصال و به معاملات برآوردن غیرقانونی داروری بی‌صفت، قلبکی و به طلبات استانداردی جوابگو نبوده مشغول گردیدند. دستگیر شده ددجانوف آتابک با تشکیل جمعیت داروی مسئولیتش محدود مولکولا به استحصال داروری و شهروند جبارов عبدالرحیم با تشکیل جمعیت داروی مسئولیتش محدود شاهین به استحصال قوطی‌های کاغذین و برجامه‌ها برای داروری‌ها مشغول می‌باشند. نامبردگان به اجازتنامه مخصوص در شرایط غیر سانیتری به استحصال نمودن داروری‌های به طلبات بی‌خطری جوابگو نبوده که برای استعمال بیماران مخصوصاً کودکان پیش بینی شدند از قبیل خوکه و شربت‌های نورافین، امرابین اکسترا، پاراسیتامول، امبرکسول، لازولوان، ترافلیو و دیگر داروری‌ها مشغول شدند. در رفت سنجش از این گروه متشکل جنایتی در مجموع 35900 دانه شربت یعنی سیراب‌های گوناگون تمغه به طلبات استانداردی جوابگو نبوده 405920 دانه قوطی‌های شربت‌های گوناگون تمغه با دستورالعمل‌ها، نقاب‌های شیرش کننده و ظرف‌های شیشگین و پلاستیکی گنجایششان 100 گرمه دریافت و همچون دلیل شیعی مصادره کرده شدند. اینچنین از انبارخانه آنها زیاده از 600 کیلوگرم خوکه‌های مخصوص و از کارگاه این گروه جنایتی 10 عدد تجهیزات استحصال کشورهای خارجی که برای آماده نمودن داروری‌ها استفاده می‌شوند معین و دریافت کرده شدند. باید تذکر نمود که داروهایی که برای کودکان پیش بینی شدند باید با رعایت معیارهای قطعی طبی و سانیتری استحصال گردند. جسم کودک نسبت به تاثیر ماده‌های ضررآور حساس‌تر بوده حتی یک داروی پس‌صفت می‌تواند باعث زهرآلود شوی، بیماری‌های وزنین، نقصان‌های سلامتی و در حالت‌های فاجعه‌ای سببگار مرگ گردد. استحصال داروری در حالت غیر سانیتری نه تنها قانون شکنی بلکه به احترامی نسبت به حیات و سلامتی کلی شهروندان می باشد. شخصانی که به چنین عملها دست می زنند در اصل جان صدها نفر را زیر خطر قرار می دهند. محصولات آنها در داروخانه‌ها به فروش گذاشته شده به دست والدین می رسد که با باوری برای طبابت فرزندان خود دارو خریداری می کنند. با دستگیر و به جوابگری جلب گردیدن این گروه متشکل جنایتی پیش از همه سالمی جامعه و حقوق استعمال کنندگان حفظ کرده شدند. وابسته به حالت مذکور نسبت ددجانوف آتابک و دیگر هممسلکانش طبق طلبات ماده های 209 استحصال محصولات به طلبات بی‌خطری جوابگو نبوده 210 علاوه 1 استحصال داروری قلبکی 275 استفاده غیرقانونی تمغه های مالی و ماده 294 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان برای فریب استعمال کنندگان پرونده جنایتی آغاز کرده شده مورد تفتیشات پیشکی قرار دارد. با نظرداشت این هر یک شهروند را میباید هنگام خریداری نمودن دارو به منبع استحصال اجازتنامه، مهلت استفاده و صفت بسته‌بندی آن دقت جدی دهند. در حالت مشاهده داروری‌های قلبکی فوراً به مقامات میلیسیا مراجعت نمایند.
идомаи ахбор. شاهنامه شاهاثری ماندگار و پیوندگری نسل‌های آریایی تحت همین عنوان در کتابخانه ملی تاجیکستان همایش بین المللی برگزار گردید. شاهنامه با دستور پیشوای ملت محترم امام علی رحمان با تعداد 1,700,000 نسخه چاپ و به هر خانواده کشور دسترس گردید. این شماره است که شاهاثری به زبان حکیم ابوالقاسم فردوسی در مسیر هستی چنین تعداد نشر شدن را یاد ندارد. با ذکر همین شاهکاری پیشوای ملت محترم امام علی رحمان کنفرانس بین المللی تحت عنوان شاهنامه شاهاثری ماندگار و پیوندگر نسل‌های آریایی آغاز گردید. پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان چون پیام آور بیداری ملی با ارجگذاری و گرامی داشت با شاهنامه بیزوال فردوسی چون یک حجت قاطع و سنت ساطع که در همبستگی فرهنگ تمام آریاها نقش محوری دارد با اقدام سریوقتی، اقدام نجیب و شایسته یعنی تقسیم نمودن شاهنامه به هر یک خاندان تاجیک بزرگترین سهم تاریخ سازی و تاریخ آفرینی خود را گذاشت. تاکید شد که نشر و تقسیمات شاهنامه به هر خانواده مردم تاجیک تنها یک اقدام نیست، بلکه این رویداد است تاریخ ساز، سعادت فضا و برای کل ملت تاجیک موجب افتخار و سرافرازی به آخر. در این جمع آمد سطحی بلند علمان و دانشمندان از داخل و خارج کشور اشتراک نموده و مسئله های اهمیت شاهنامه در تشکل خودآگاهی ملی و افتخار از گذشته خویش بیشتر توجه کردند. با تاکید اشتراکشانی همایش شاهنامه در طول 1000 سال توانسته است زبان، فرهنگ، ارزش‌های معنوی و خاطره تاریخی مردمان حوزه تمدن فارس و تاجیک را حفظ نماید. یکی از رازهای جاودانگی شاهنامه در آن است که فردوسی توانسته است آرمان‌های انسانی، ارزش‌های اخلاقی و تجربه تاریخی ملت‌ها را به شکل هنرمندانه و تأثیربخش بازتاب دهد. ابراز شد در ادامه همایش. شاهنامه بیزوال فردوسی چون شاهکار پرغناوت تمدنی و عمومی بشری چون شناسنامه ملت ما را با هویت ملی، اصل و اصالت ملی، ریشه های آغازگاه های نژادی و همبستگی مردم کهن بنیاد آریانا پیوند می سازد. با افتخار تاکید گردید که فردوسی با زبان ناب و هنر بلند شاعرانه خود اثر آفریده است که مرزهای جغرافی را عبور نموده امروز به میراث مشترک بشری تبدیل یافته است. اشتراکیان این شاه اثر را یکی از مهمترین سرچشمه‌های تشکل خودشناسی ملی و وطندوستی در تمدن آریایی ارزیابی کردند. این اثر نه تنها تاریخ اسطوروی و قهرمانی مردم تاجیک را بازگو می‌کند، بلکه جهانبینی آنها را نیز انعکاس می‌نماید. حکیم ابوالقاسم فردوسی در اثر بی‌زوال خود به مراسم‌ها و آیین‌های مربوط به طبیعت از جمله جشن‌های باستانی نوروز، سده، تیرگان و مهرگان، اینچنین رسم و رسوم کشاورزی و سنت‌های مردم اشاره نموده آنها را نشانه هماهنگی انسان با طبیعت ارزیابی کرده است. تأکید گردید که این آیین‌ها در تشکل فرهنگ و جهانبینی مردم نقش مهم داشته. آموزش این جنبه‌های شاهنامه می‌تواند برای درک بهتری فرهنگ نیاگان و تحکیم فرهنگ اکولوژی در جامعه امروز نیز اهمیت کلان داشته باشد. در شهر خوروغ جلسه کاری شورای جمعیتی جمهوری تاجیکستان با اشتراک نمایندگان دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، فعالان جامعه و اهل زیو برگزار گردید. در مرکز توجه جلسه مسائل تحکیم وحدت ملی، آمادگی همه‌جانبه با تجلیل سزاوار جشن 35 سالگی استقلال دولتی و وسعت بخشیدن کارهای آبادانی و سازندگی در سال 2026 قرار داشتند. گزارش در این باره. در آغاز جلسه تاکید گردید که در زمینه سیاست خردمندانه و بنیادکارانه پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان امروز در تمام منطقه های کشور کارهای سازندگی و آبادانی وسعت بی‌سابقه پیدا نموده برای زندگی شایسته مردم شرایط مساعد فراهم آورده می شود. ذکر گردید که استقبال جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی هر یک ساکن کشور را وادار می سازد تا در آبادی وطن و رشد جامعه سهم ارزنده خود را گذارد. نمایندگان دستگاه
اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان ضمن سخنرانی اهمیت وحدت ملی و همبستگی جامعه را در تطبیق هدفهای سازنده دولت و حکومت مخصوص تاکید نمودند. گفته شد که محض به شرافت صلح و ثبات سیاسی و وحدت ملی تاجیکستان در دوام سالهای صاحب استقلالی به دستاوردهای مهم اقتصادی و اجتماعی نائل گردیده امروز به مرحله نوی رشد و پیشرفت قدم می‌گذارد. در جریان محاکمه اشتراکچیان اوید به کارهای آمادگی به جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان، آباد و زیبا گردانیدن محله‌های اهالی‌نشین، کبودی‌زارکنی، بهتر نمودن حالت راه‌ها، تعمیر و نوسازی انشاءات اجتماعی و بلند برداشتن سطح خدمت رسانی به اهالی اندیشه‌رانی نمودند. تاکید گردید که هر یک اقدام سازنده و هر یک بنیادکاری باید همچون ارمغانی ارزنده به استقبال این جشن بزرگ ملی روانه گردد. همزمان در جلسه مسئله تحکیم همکاری مقامات دولتی با جامعه شهروندی و بلند برداشتن مسئولیت شهروندان در کارهای جمعیتی مورد توجه قرار گرفت. اشتراکچیان ابراز داشتند که حفظ ارزش‌های ملی، تحکیم فرهنگ صلح و همدیگر فهمی و جلب جوانان به کارهای سازندگی از عامل‌های مهم رشد استواری جامعه به حساب می‌روند. در فرجام جلسه اشتراکچیان آمادگی خود را برای سهمگذاری فعال در تطبیق هدف‌های سازنده دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان بیان نموده تاکید کردند که با تکیه به وحدت ملی، حس بلند وطن دوستی و مهنت صادقانه می‌توان به استقبال ارزنده 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان نائل گردید. در آستانه تجلیل روز وحدت ملی، کاروان فرهنگی معرفتی نوای مادران وحدت سرا سفر خود را به منطقه کلاب و ناحیه عبدالرحمن جامع ادامه داده با ساکنان و فعالان جامعه ملاقات و واخوری‌های سودمند برگزار نمودند. این اقدام با ابتکار کمیته کار با زنان و عائله نزد حکومت جمهوری تاجیکستان راه اندازی شده با تحکیم حس وطن دوستی، ترغیب ارزش‌های ملی و گسترش غایه‌های صلح و وحدت میان قشرهای گوناگون جامعه روانه گردیده است. همکاران ما گزارش می‌دهند. در دایره سفر کاروان مادران وحدت سرا، گروه تبلیغاتی و تشویقاتی تحت عنوان نوای مادران وحدت سرا به شهر کلاب تشریف آورد. مهمانان را نمایندگان مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر با صمیمیت و رعایت رسم و آیین نیک تاجیکانه استقبال نمودند. چون رمز احترام به زن مادر، هیئت اشتراکچیان نخست در نزد مجسمه دعای مادر به هم آمده گل گذاشتند. سپس گروه فعال زنان با شرایط کار زنان هنرمند شهر کلاب از نزدیک شناس شده ابراز داشتند که مسئله دستگیری دولتی بانوان در محور سیاست اجتماعی حکومت جمهوری تاجیکستان و زیر رهبری به واسطه پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان قرار داشته، پیوسته با جای کار و مزد ارزنده معاش تامین گردیدن زنان اقدام‌های شایسته راه اندازی کرده می‌شوند. ضمن سخنرانی با ساکنان دهات اینچنین اوید به اهمیت تاریخی وحدت ملی، نقش آن در تحکیم صلح و ثبات و پیشرفت کشور اظهار نظر کرده شد. در ادامه چهارمینی همزمان اکسیای تبلیغاتی و تشویقاتی صورت گرفت که ضمن آن از جانب مهمانان و ساکنان پرچم و ورقه‌های اطلاعاتی اوید به دستگیری دولتی زنان و بانوان انعام گردید. با تشبث کمیته کار با زنان و عائله نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در تمام منطقه‌های جمهوری عزیز ما کاروان مادران تحت عنوان نوای مادران وحدت سرا با اشتراک تمام سابقه‌داران، فعال زنان تأسیس داده شده در 5 6 7 ناحیه‌های منطقه کلاب سفربر گردیدیم که البته مقصد و مرام این نوای مادران کاروانی وحدت سرا البته این وصف استقلال وطن، دستاوردهای وحدت ما و چگونه ترغیب و تشویق لباس ملی و دستور سپارش‌های سرور دولت و تشبث‌های بی‌نظیر سرور دولتمون که امروز بهر بلند برداشتن موقع زن در جامعه و تحکیم بخشیدن به استقلالیت ملی ما و همزمان پایداری عائله ها روانه گردیده است. در همین روز گروه فعال زنان و سابقه داران به باغ فرهنگی و فراغتی به نام میرعلی محمد علی واقع در جامعه دهات میرعلی آباد ناحیه واسط تشریف آورده در نزد این پیکره یک زمره قهرمانان مهنت با ساکنان و فعالان و جوانان ناحیه صحبت و واخوری ها نمودند. تاکید گردید که محض با ابتکار پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان کار و پیکار هر یک فرد خدمت نشان داده هر
ҳаргиз фаромӯш нахоҳад шуд. Аз ин рӯ ҷавонон ба хизмати софдилона ба давлату миллат, ҳифзи арзишҳои миллӣ, саҳмгузорӣ дар татбиқи сиёсати давлат ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳидоят гардиданд. Зимни сафари корвон гурӯҳи таблиғотию ташвиқотӣ таҳти унвони навои модарони ваҳдатсаро аз фаъолияти корхонаи дузандагӣ ва маркази хизматрасонии дурдона боздид намуданд. Дар ин корхона истеҳсоли либосҳои низомӣ, либосҳои мардонаву занона тибқи фармоиш ба роҳ монда мешавад. Дар корхонаи мазкур феълан 75 нафар занони гирду атроф фаъолият менамоянд ки бешак аз таваҷҷуҳи давлату ҳукумати мамлакат нисбати занону бонувон шаҳодат медиҳад. фароҳам гардидани чунин шароит натиҷаи пойдории истиқлоли комил ва сулҳу субот арзёбӣ гардид. ҳамчунин дар ин рӯз гурӯҳи мазкур бо шароити хизмати сарбозону афсарон дар қисми низомӣ дар ноҳия буда ошноӣ пайдо намуданд. Бо сарбозону афсарон суҳбати самимӣ сурат гирифта, марҳилаҳои фароҳам овардани шароити муосири хизмат барои сарбозону афсарони содиқи ватан тавзеҳ дода шуд. дидорбинию мулоқот бо хизматчиёни ҳарбӣ ҳамчун тадбири ҳавасмандгардонӣ ва василаи муҳими беҳтар гардидани раванди даъвати ҷавонон ба сафи қувваҳои мусаллаҳ низ пайваста роҳандозӣ ва амалӣ карда мешавад. таъкид гардид ки баргузории чунин чорабиниҳо барои таҳкими ҳисси ватандӯстӣ, боло бурдани маърифати шаҳрвандӣ ва таҳкими ваҳдати ҷомеа нақши муассир мегузорад. дар доираи корбони фарҳангӣ маърифатӣ навои модарони ваҳдатсаро ки ба истиқболи рӯзи ваҳдати миллӣ ва дар рӯҳияи таҳкими сулҳу субот, ваҳдати миллӣ ва худшиносии шаҳрвандон роҳандозӣ гардидааст, ҳайати модарони фаъоли ҷумҳурӣ аз ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ боздид намуданд. Нахуст ҳайати корбон аз фаъолияти корхонаи дузандагӣ сомон дидан карданд. зикр гардид ки коргоҳи мазкур дар доираи корҳои ободониву созандагӣ бунёд гардида, имрӯз барои як қатор занону бонувони ҳунарманд ҷойи кори доимӣ фароҳам овардааст. дар ин ҷо асосан духти сару либоси мактабӣ, либосҳои занона, сару либоси миллӣ ва дигар лавозимоти рӯзгор ба роҳ монда шудааст. модарони ваҳдатсаро аз фаъолияти коргоҳ изҳори қаноатмандӣ намуда, саҳми онро дар беҳ намудани вазъи иҷтимоии занон муҳим арзёбӣ карданд. иштирокчиёни корбони навои модарони ваҳдатсаро аз ҷараёни корҳои таъмиру азнавсозии бинои собиқ мактаб-интернати ноҳия дидан карданд. гуфта шуд ки иншооти мазкур дар доираи омодагиҳо ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ бо ташаббуси масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, ташкилоту муассисаҳо ва фаъолони ҷомеа аз таъмири асосӣ бароварда мешавад. бинои мазкур солиёни зиёд ба таъмир ниёз дошт ва имрӯз симои нав касб намуда дар он барои таълиму тарбияи насли наврас шароити мусоид фароҳам оварда мешавад. дар идомаи сафар ҳайати меҳмонон аз шуъбаи ёрии таъҷилии тиббӣ боздид карданд. иттилоъ дода шуд ки муассисаи мазкур бо ташаббуси мақомоти маҳаллӣ ва дастгирии фаъолони ҷомеа пурра аз навсозӣ гардида бо шароити муосири кору хизматрасонӣ таъмин шудааст. модарони ваҳдатсаро аз беҳтар шудани инфрасохтори соҳаи тандурустӣ истиқбол намуда, онро нишонаи ғамхории давлат нисбат ба саломатии мардум арзёбӣ карданд. дар идома дар кохи фарҳанги ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ чорабинии фарҳангии маърифатӣ таҳти унвони навои модарони ваҳдатсаро баргузор гардид. дар ҳамоиш масъулини ноҳия, меҳмонон, занону бонувон, собиқадорон, омӯзгорон ва ҷавонон иштирок доштанд. зимни суханронӣ таъкид гардид ки сиёсати созанда ва бунёдкоронаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои таҳкими сулҳу субот, ваҳдати миллӣ ва рушди устувори кишвар заминаҳои мусоид фароҳам овардааст. аъзои гурӯҳи навои модарони ваҳдатсаро ҷавононро ба дӯст доштани ватан, эҳтироми арзишҳои миллӣ, ҳифзи дастовардҳои даврони соҳибистиқлолӣ ва иштироки фаъолона дар корҳои ободониву созандагӣ даъват намуданд. дар идомаи ҳамоиш аз ҷониби масъулини ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ ба меҳмонон ва модарони собиқадор сипоснома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим гардид. қисмати фарҳангии чорабинӣ бо пешниҳоди суруду таронаҳои ватандӯстона дар васфи Тоҷикистон, истиқлол, сулҳу ваҳдат ва меҳри ватан хотирмон баргузор шуда, ба ҳозирин рӯҳияи идона ва эҳсоси баланди ватандӯстӣ бахшид. боздиди корвони навои модарони ваҳдатсаро аз ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ дар фазои самимият ва ҳамдигарфаҳмӣ ҷараён гирифта, дар таҳкими робитаҳои маънавӣ, тарғиби арзишҳои миллӣ ва густариши ғояҳои ваҳдату ҳамбастагӣ саҳми арзанда гузошт.
мавзӯи дигар, солимии дандон яке аз ҷузъҳои муҳими саломатии инсон ба ҳисоб рафта, таҳқиқотҳо нишон медиҳанд, ки бемориҳои стоматологӣ метавонанд ба вазъи умумии организм таъсири манфӣ расонанд. аз ин рӯ рушди муассисаҳои стоматологӣ ва беҳтар намудани сифати хизматрасонии онҳо яке аз самтҳои муҳими соҳаи тандурустӣ мебошад. шарҳи бештар дар таҳияи ҳамкоронамон. муассисаи давлатии дармонгоҳи стоматологии кӯдаконаи рақами 2 шаҳри душанбе аз ҷумлаи муассисаҳои муҳими соҳаи тандурустӣ ба ҳисоб рафта ба сокинон хизмати босифати тиббӣ мерасонад. дар ин дармонгоҳ табибони соҳибтаҷриба ба муоина, ташхис ва табобати бемориҳои дандону ковокии даҳон машғул мебошанд. ҳамарӯза даҳҳо нафар шаҳрвандон барои дарёфти хизматрасонии тиббӣ ба ин муассиса муроҷиат мекунанд. дар баробари муолиҷаи бемориҳои дандон инчунин корҳои пешгирикунанда ва машваратҳои тиббӣ низ ба роҳ монда шудаанд. кӯдакон то мактаби ва мактабачаҳо бояд аз витаминҳо истифода баранд, меваҳои тоза бояд истеъмол намоянд, ки витаминҳо дар организми онҳо бояд зиёд шаванд, ба ҳамин бемориҳо оварда намерасонад. ҳангоми нарасидани витаминҳо бемориҳои дандон зиёд мешаванд, эмайли дандон таъсири худро мерасонанд, аз он ҷумла баъд пӯсиш ба бемориҳо дар коки даҳон сар мезананд. муассисаи давлатии дармонгоҳи стоматологии рақами 2 ноҳияи синои шаҳри душанбе дорои 2 шуъба аз назаргузаронӣ ва табобатӣ буда, дар онҳо барои хизматрасонии босифат шароити мусоид фароҳам ва таҷҳизоти муосири стоматологӣ мавриди истифода қарор дорад. ин имкон медиҳад, ки беморон дар муддати кӯтоҳ ташхис ва табобати заруриро дарёфт намоянд. дар маҷмӯъ фаъолияти муассисаи давлатии дармонгоҳи стоматологии кӯдаконаи рақами 2 ноҳияи синои шаҳри душанбе ба беҳтар намудани солимии ҷомеа ва рушди соҳаи стоматология мусоидат намуда, дар таъмини ҳифзи саломатии шаҳрвандон нақши муҳим дорад. дар ноҳияи файзобод вохӯрии намояндагони раёсати агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсия дар шаҳру ноҳияҳои минтақаи рашт бо сокинон ва фаъолони ноҳия баргузор гардид. зимни чорабинии стратегияи давлатии муқовимат ба коррупсия дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 мавриди баррасӣ қарор гирифт. гузориш дар ин хусус. муаррифии моҳияти стратегияи давлатии муқовимат ба коррупсия дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 дар марҳилаи дуюми солҳои 2026-2030 дар шаҳру ноҳияи минтақаи Рашт дар ноҳияи Файзобод бо ташаббуси раёсати агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза ба коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳру ноҳияи минтақаи Рашт бо иштироки намояндагон ва масъулони ташкилоту муассисаҳо ҳамоиш баргузор гардид. дар рафти чорабинии масъулин ва иштирокчиён дар бораи моҳияти стратегияи давлатии муқовимат ба коррупсия дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 маълумот дода, инчунин роҳҳои пешгирии коррупсия ва пешниҳодҳо атрофи мавзӯъ мавриди баррасӣ қарор доданд. ҳадафи баргузории чунин чорабинӣ ва ҳадафи нақшаи чорабиниҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин самт ин пеш аз ҳама таҳкими устувори мубориза бар зидди коррупсия, пешгирӣ кардани сабаб ва омилҳои содиршавии ҷиноятҳои коррупсионӣ аз ҷониби хизматчиёни давлатӣ ва дигар ҳуқуқвайронкуниҳои маъмурӣ бо коррупсия алоқаманд, инчунин баланд бардоштани шаффофият ва масъулияти мақомотҳои давлатӣ мебошад. маврид ба зикр аст, ки мақсад аз баргузории чунин чорабиниҳо ин пеш аз ҳама ҷалб намудани таваҷҷӯҳи ҷомеа ба масъалаи мубориза ба коррупсия, баланд бардоштани мафкураи ҳуқуқии шаҳрвандон, таъмини иҷрои қонунҳо ва барномаҳои давлатии зидди коррупсионӣ арзёбӣ мегардад. дар ҳамоиш ба иштирокчиён хусусиятҳои хоси нақшачорабинии амалисозии стратегия дар марҳилаи дуюм солҳои 2026-2030, механизми амалигардонии он ва тартиби омодасозии нақшачорабиниҳои дохилиидоравӣ зидди коррупсионӣ фаҳмонда шуд. дар охири чорабинӣ байни иштирокчиён доир ба раванди муқовимат ба коррупсия аз байн бурдани сабабу шароитҳои ба ин зуҳуроти номатлуб мусоидаткунанда, баланд бардоштани мавқеи кишвар дар раддабандии байналмилалӣ ва таҳкими фарҳанги ҳуқуқи аҳолӣ, муколимаи судманд сурат гирифта, иштирокчиён ба саволҳои пешниҳоднамудии худ посухҳои мушаххас гирифтанд. имрӯз дар филармонияи давлатии Тоҷикистон бахшида ба